Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Eugene lengdo mau plang ubadai ukuan jong ba SK Sun MLA ka mau plang constituency ubadang Shuklan. Ulapan manabo Ïakhun Ïakhun ke election chiteng samoy nakane ka constituency nakabantaban bud dia ki kam ki basateng ka ba ukpajong umlaban pendep na marga jingklat no ba kendet. Ïakhun ka rai ulapan banaman ta kasngi ka lai photare unai lur hakmat ki nong kershan kabla long ha phlau yeng jong hi ha mau ngam. Haga jo kapor kino kershan jong ba Eugene lengdo kila terwa ba udai ban Ïakhun na kaseng UDP haga ne ke election chiteng samoy na maruba SK Sun hadien ba ula job kumu MLA house nem arjar khatpra ula let ban penyeso bat ka UDP hadien ba kinong kershan kila penskem mi uba Eugene kum ukertong ka UDP kum ta kinong yalam ka UDP hapok ka jingalam uba met ba lengdo kum u president haga ne hikasngi kila let ban penskem mi uba Eugene kum ukertong ka UDP haga ne ke election chiteng samoy na mau plang constituency East Khasi Hills district. Kita rumah cepetip MP bahan kalian jung ba Eugene tu Lada ya kaban ya ka application banong candidate ban u kertong jong ka kumpat kertong kai kwa panile na ka party UDP kum u candidate na ka mau plang constituency dia keniru mentang ngila priang Ïakhun ka application ke jong i ke bayi dapat nama. Ipa ilong Ibreo ba kakam keren kam jam banyak ketian. Haka at punyong terik haka sini kong unir tayo pi kipay pa pilawan shukmat hani ayeng man pits ngaw yung kum kayeng kasem at kerpa yang mga nikmat mga budin yang kinikam ipa Nadap dah kajing sosi kawakraw. Abang ay mapiyawan hang ni. Mapimpit sengaw. Makajing on kajongpi. Mga nga di mansyim di bawang kitya. Yang ini kakam bayi pa ilahi stengpor. Kum kayin nilai syong, nilai perkat. Bahar tu kasngi di pilai kuat karai nak kayeng. Henry, kum kayeng nyap isyong nyap yang berkat. Hai berkat lang nyap esani lang. Namanta kan dia kam. Te mangalapan na pi ngalapan por sisngi arsni. Mangan yo. Banyak jumur lang pat kayeng kasem pan nakeryang nyaka pakar. Hak ni kisni nilayo panya don kajingelang ka kursun bah kurindo pat lingba kajing menjur lang kila ong inga pakila maganang ya chakmat ya hak hang ni ta sini ngayeng hakmat ke joki ba lingkat kajing kitpok kajing kirwiang kakursun, kakurindo, bat kumju kajing kitpok kitwang pi kipai pa banga larai ramba pangan syumti pangan budin ya kani kam pa baina pensa kuch tempor bat kaba ila senden yang ni banyak pi baro bat habang larai ramba pangan budin yang ni kam ngan lekat pangala pan pendet ni kam ngala ni si office pa bat ngala ki file bangla i ba bon ki kam project ba ilale
bat keba ilak temu bende bat kibala sakun no stengpor jangan kerpa epi bat ba bapin ai yang akan jinget relam banganlah man pendep ikni hikam kibala sa bat lingba akan jinget relam mapi bat nga kayeng kasem Nyok kai yang so ke jingjong. Maapit ko dah kena kentian pai-pai lah Hikai yang ia ye. Lada nganga Kiew. Kiwei rukin Kiew lah. Nasoban orang ang nagpuan daga mensin ke basukya. Wat ki umman jong ay kasam. Ki umman jong pi kinong krisyan ba ye. Yai baden sun kumudong mi kiman pa amani haki ni gilais dem tam saus nem duna. Ki bagi lai syakli para Haba ilaklat no nang den paten. Ki umman jong pi kim pakyang. Tenban pilaham yang kabat sim yang kini kabat taman yang lom yang batan sim yang karai nak kabat taman pembi yang dong nikmat jong konsumsi moblan sesi sim dia nasungan orang pada kalian jong kapati dibil adin kecil kelat no jong badeng sun nak kalian kapati ngasukwa punya tu yang ni hadir bayi dalam job kamu independent candidate baru kami independent hadir bayi simia jadi smile jadi berkampi di kumulong ikmat hadir kartu hadir benai ilarai balong to associate member job kapati UBP bagaimana sopan orang bahagia kepuan baka jindon berkat ke jong badan SK Sud haki ni kilais nem tam guna rekat kami kapati kumu associate member kalau ke jingonong ya kapati akabati don kumu associate member ilalong nong sunyang om tang ya kapati nilai ya konsulsi di jobi balik ke state kalau kawin namun kuat berpenjong show yang di trend di mana orang Islam. Mereka yang kuat orang di Papua. Kalau orang kayak bersusi bagasni ke iklan, bagasni ke level pendat yang kebasaan yang kemen ke Densun. Yung semenyolan yang kebenuan nak kebentar di protokol di pengihap buat bahan burung. Hadir kantukan di tayo hadir malasupu pelalong yang kebaluan ban tempau yang dari semulam jumi yang ingin kesem yai kurin jumi kong bagi kun ti bagi yang kesem beroboi nak kalian jumi ke parti ngikuah mentempau syai bangim dan jimpu syawai pat banjir Kiwei parti kandidat penyeleng dengan parti BNP. Mereka kira cuong mengelabu, agaknya jopi ban perkat yang direkam parti angduru, kapin say, ya undang Ïakhun ban kubani kudri, kung amali jog mau plan konsumsi, agaknya jog ibalen sun Papua luar negeri. Nyoyo yang kumpul agi meeting di Papua, bang nila ino yang gini papinya lain, mapi tukayin, bang mapi tukinok kerjaan, bang kipai ba jaga boplang konsumsi, bang sim yang lain mapatam, hakabay bang say, yaw kertong, uban yang punya Ilekshon, bang uban dong keteng, bang kit yang kelukon. Tubuh MLA. Bentang sistem, teman-teman ada di program Semarang,
legend step. But ngadap na kanyang sukman ka makraw ba? Banyo yang makubor, ba adin yung kanyang itundo, ba kanyang lang, ba kanyang berkat kami yung hidup ng step. Nakuha ko nung, papilay-alay, dakaway kalay, ba katagalong, bansay, yung kutong, jong mo plang konsulsi, dahil ba Eugene, lindong mo plang kutong, ibalik ko nila Ilekshon. Ba't akin juga po? Nabalbaw kanyang sukmen. Ba't nakaway ka sul? Kaya simlo yung kalay. Ba iba Eugene, inyo po nakatiket yung UDP. Nangis ka magkatakalong kalay ng UDP. Nangis ka magkatakalong kalay ng UDP at ng balaan. Nangis ka ba iba Eugene tinayagin ko po ilatakan ko. Alam mo ba? Tidak ada yang demi kapati, tidak ada yang sukmen. Kumbalang orang siapa tentang, wei kinoyalam, joko prakonstruksi, trail kat yang sun, batu dalam peteng mentang, banyak trail kat pakai yang kesem di dunia angin. Ban nak buat menong dia, akan dikepor, kabalik kong kalau suapan Perbenangan yang kepati Banai yang dekat sini Kidon kirukong Trekam tu kepati Kibangi hapan buah Lengkong Inhapan long Umembal Jok kepati di suap Ban ina long ready Menterkrek berpenjat mentah Dia kata Nangis kami Pak Eugene tu Itu yang kata Bapak hapan enroll ya tadi Umembal Jong kapati UDP. Ngaku apa berpaham ni? Tuan bertikenaya ketiga. Bakung kapati UDP nilai terdekat bakapati SSPP. Hapo kalama Jong KABA, Regional Democratic Alliance. Government Bangidon kajian suku jumut baru ahli parti, hapo kali lama itu ahli. Ban pek ban putulunnya kikam, kibelai naga benda, kesensa kada hapo kasih baru oi. Yang benda, ke ahli kamu mau ke UDP berjaya UDP, ini hapo ke MDA, ke sokar MDA, ban ia terdekat pada sokar MDA. Nak kalian Jong ka ahli kami tinggal ke ngilalong dengan staf amaran lembaga telefon call kan tu remote di rumah siapa nombor tempati ban la shimya galai bana kalian jong ka ahli ke kerjaan yang lulu kandidat ubagai UDP kan go kandidat naga mau konsulsi